Hei hi All India Radio Aizawl ani chanchin thar achhiar tu silian sang puya sarkar lai puina thlona kumsom pariat chin chunglam COVID-19 hridan a pek meka ngai thatu te hridan na lavek turin kan ngen chewa COVID-19 laka inven na lama lo in thla da lo ula ina tom tlatin tul to palo chuan pon chuak lo ula mai tom na buwa midang nai lo kut le mui mai ti fai le hridan na lak te lo ngai poimo je lang cheu COVID-19 kai hnuai hria du nei chuan Rampum Huop helpline number 0112397804 le 1075 baka Mizoram tan 102 te biakpo theireng ani tuna chuan chanchin thalonga thak chun zomang u COVID ripui leng mek dozel dan tura in ron khom na poimo voin khan chief minister puzoram thanga kai hruain aizola nei ani kolasip DC Dr. H lal thanglianan Mizoram le Assam ram ri boruak tangthar chungchanga hailakandi DC nen anin biak reng thu asoi ramchunga nimin khan COVID-19 chikai thara singli sangre le zasari somret paruk mu chua ani sarkar lai puichon tun hai COVID-19 chikai punchakna state paruka te mithiam sang da khom na pol atir COVID ripui leng mek dozel dan tura in ron khom poimo voina assembly auditorium aneya chief minister puzoram thanga kai hruain koshan hruai tu political party all NGO VC le local council baka sarkar mi poimo te anin mukhoma Chief Minister Puzoram thanga chuan Mizoram in COVID-19 na dona konga sarkar chau nilo tlomngai pol sang le koshan sang le party sang te tanrol na chu ropia ti thu soin hun harsa tak tok ma se mi puite le sarkar tanrol na awangin din hun chetaka Mizoram adin lo phani ati All NGO chairman Puwana Ruata chuan sarkar chu ngettaka ding turin na du thua soya kongsang sangin norna tok thin ma se sarkar chu thuleng vela wanga ngai dan so son mailo turan du thule COVID-19 ripui leng dona konga po an khop tat thu asoi Congress Party General Secretary Minister Hlui Puech Rolhuna chuan ripui len lai thingtlang atanga khopuya chome andon thin chuan mizaunun zemoi atilangani atia hridan na pek na vaccination drive chu chakjoka kalpuya du thu soin tun aya tamate si kalpui theini se ti chu Congress Party du danani atia Puech Rolhuna chuan Health Department lama theito patan zel tura andu thule thok tuin dailona te po sarkarin ngai to watse andu thua soya budget siam that angai ni po in ti mai ni se ti chu Congress du dana ni thua soibok ZPM Vice President puke sabdang chuam mipui chan himna chakjoka thok thei turin Health Department budget ennon ni se anti ti asoya chumia tan chuan Special Assembly session ko ni se ti chu andu dana ni thua soi Nikuma Health Department summan kha cheng viable che zasari somsari panga ani line kumin budgeta cheng viable che zaruk somni pathum chau da ani ti soin bungrulena ta nikuma cheng noi zariat zet manani a kumina tan cheng noi za somni poko chau mani na langa NHM sum dawlet na tan cheng noi zakwa somthum vel momo thin kha kumin budgeta alang talo ati a health budget po za panga point panga chawani awangin atulani chuan in thasung lovin sarkarin ennon shamse ti chu angen na ani ti asoi ZPM Vice President puke sabdanga chuan zoram mi puin na sataka hrileng antor line sarkarin thilpek chi sang petu te chu politics mita clear lo tura andu thua soya RT-PCR call po adang omle theise andu ti soin mi pui himna chu da poimo berturin sarkar angen ti an soya vegetable supply chain kalpui le turin sarkar angen ti asoi boka CM Relief Fund po midang te tranpui nan tak chawa mang turin sarkar angen ti asoi bok BJP thupuang tu pukelal din thar chuan vaccination kalpui dana sarkarin tan ala thara chu lom anti thu soin Health Department na kai hnuai thok tu zong choi moen phu hle a an chuang tak zet ti an soya thok tu in dailo na selu tu ka wanga harsana tok te anom ti soin sarkar chon thok tu lak bel konga tan na turin andu ti asoi BJP spokesperson chuan test tam theyang ber ti andu ti soya containment om te phei chu test vek ani theina turle abikin aizol khopui chu hrilengin atuamna satbik ani awangin test vek theini se andu thuwa soi ZNP Vice President Pulalrin Moile NPP President Puming Dairawa Khiang te tere PC Party atengin Pulalrin Zwala Vice President te chuan sarkar chu COVID hrileng dona konga thokcha anti thule an khop tlat thuan soya tundin hmuna chuan tran ho poimo zia soin tuma riludang pulova tang ho zel turin an som ani voina thut khoma hian Mizoram in COVID-19 na dona konga rotno sang te soi howani a rotna lut sang te chu Chief Minister Puzoram thanga chuan an lo enjoy tur thule
thuron in petang zela thataka thokho zel turin kalkhomte asom ani voin meeting a hian health minister Dr. Aral Thanglenan covid chungchanga an hmalak na soim dedicated covid hospital ZMC a ICU somthum pali ommek nen khum zathum pasari aum thute khum zani somseri pakhat lu ommek ani thule khum somthum puruk man hal mai thei tura peisa om ti asoibok Dr. Aral Thanglena suan COVID-19 veino pangwat turpo siam mek ani thu soin no pang ICU turpo siam turaruam man ani to thu soya Health Minister chuan Mizoram dedicated COVID health center sompanga au mek ti soin COVID care center somnga panga a oma paid COVID care center pani omin community COVID care center za somseri pakhat om thu soibok COVID shikai le kailo endik na mun kiosk paruk Mizoram om ti soya Mizoram kum sompre chin chunglam za somruk pariatin vaccine na to ni in asoibok Health Minister chuan Mizoram COVID-19 do tura tlom ngaya in pe mi zali som pani anom mek ti soya volunteer te hi doctor somthum pasari staff nurse za somni pali pharmacist pakhat lab technician somkwa pakhat health worker somkwa pasari covid data operator som pakwa covid helper somni pani le dialysis technician pakhat te anni ati Kolasip DC Dr. Aisler Thanglenan Mizoram le Assam ramre boruak tangthar chungchanga Hailakandi DC nen anin biak reng thua soya anin biak na angin sipai duty po da ani ati Tuthala khom tu te zona changin Dr. Aisler Thanglena suan Mizoram police duty na mun pani te chu Assam police hian an thiengei thua soya amaro chu heng duty post pani te hi district pani DC 10 duty na tura an ruam man na mun ani lo thule duty na tura anti na muna chuan tran mun ngettaka khuarin anla duty reng ti asoya duty post chi ani chungchanga hian Hailakandi DC chu bengalin hetiang chetna omle ni chuan khau taka chanlet ani tur thu a hril ti asoyani district pani DC te inbiak na atanga duty na mun haruam man atang hian Mizoram police te hi pen khatpo anna tollet lo thu asoibok ani Dr. Aisler Thanglen chuan sarkar hmalak na ti thronop theizonga khotlang le tlomngai pol sang te aramri chungchanga kalfor bik omlova sarkar thu ngai chang thiam turin mi puite angena police duty te din hun te der thong thei thil social media kaltanga the darlo turin acha bok ani Agriculture Minister Pusilar in Sangan Mizoram Agriculture lama har tharna athleng mek ani ti soin sarkar lai pui NABARD IFAD United Nations Food and Agriculture Organization FAO te kaltangin Mizoram hun sanga agriculture kai hnoi hmalak na lian tham tak kalpui mek ani ati voin khalung le circuit house a thuthar lakhom tu te komin Agriculture Minister chuan a department chan pathum hnoi hmalak na sang kalmek te kalkhom te shrila Farmer Producer Organization sing khaddin tura hmalak mek ne in biofertilizer unit CPR nei boya kalpui mek chu Mizoram hundanga tepo kalpui tumani thua soya kun thok tu ten khai chi tha du tok an mu thei nan khai chi ti pun na le da thatna seed bank le seed village tepo kalpui zel tum ne in heng hmalak na te sarkar kuta chau ni lovin ma ani kut ko izona kong dap thiam entrepreneur te ne na tangkopa hmalak zel tumani thua soi Minister chuan Irrigation and Water Resources Noya Southern Data Center Tour lunglei chan mare sakmek chu National Hydrology Project me kalpui ni in luile tuin hadin munte zirchena konga manro poimo tak alani chhozel donani atia Corporation Department Noya po Tribal 10 an che velaram ngo hausakna omjane zoka an man tangkai thine tura sarkala pi hmalakna Vandan Mission chu kalpui mek zelani thua soibok Minister lama ji tu te hian lunglei Civil Hospital Compound Laboratory Building sakna kalmek chu hmuna anen fi ngala Agriculture Minister in the BL chunga VLTF paruk ko in COVID-19 dona man ruwa sang te hlanin naktuk lama abial fangchun zamin khopasari VLTF te ko atum ani chong te shikai en kolna omte manatan chakma Autonomous District Council Chief Executive Member Pudurja Dhan chakma chuan damdoi cheng noi ni singaman CHC chong te ahlan Pudurja Dhan chakma chuan chong te COVID Care Center damlo mi har sa ten a thona en kolna andon theinan damdoi thanem takba ka Sports and Youth Services Minister Purobat Romoi Rote Hena Tranga Andon Oxygen Concentrator Bur ni le Health Department Dr. Aral Thanglen Hnen Trang Andon PPE set za sanitizer bur somnga mai tuamna zahni le kutkor zali tenen Senior Medical Officer Dr. Walter Ladun Tlonga Salon Hena Voin Khan Atlan ani heti lai hian CHC chongte chuan tunkar chungin munlai le size wesa COVID-19 vaccine pe in kumsom pare ta tanga somli pal in kar First dose mi za somni pakua kum somni panga tanga songa pako inkar first dose som second dose mi somruk le kum somruk chunglam first dose pakhat second dose mi pako hne na
an pe ani chanchin thar hi All India Radio Aizawl atanga puan ani ramchung animin khan COVID-19 trikai thar singli sangre le zasri somret paruk mu chu ani a hemi chung ve khian damlo singruk sang khale zanga somret paret enkol daman om thunga rampuma hrive enkol dam chu za somko pasari point bial pakata kai to ani nimin ve khan ria wangin mi zare somnga pathuman thile a ti hian ria wanga thi hi nuai li le zathum som pani antling to a ramchung hun sang COVID-19 vaccine hi dos vai bel se somthum pali chuang pek to ni a dar kar somni palikal da chungin dos nuai somli pathum le singruk pek man ani sarkar lai pui chuan tun hnaya COVID-19 trikai punchakna state paruka te mithiam sang da khomna pol tir heng state paruk te hi Kerala Arunachal Pradesh Tripura Odisha Chhattisgarh le Manipur te ani a heng sarkar lai pui tir mithiam te hian state na COVID-19 shileng do na thok tu te an pui don ba ka an tha te chak turin an thiam na an mang don ani sarkar lai pui chuan hrido konga ama hruai tu ni in mo phuna lain kong sangin ma la a state union territory then khata rikai punchakna te anmamo angzelin sarkar lai pui chuan mithiam te atir lu thin ani heng mithiam te hian state chung shileng khuakhir dan te test kalpui dan le damdoi ina khumom zat le man ruwa le mun maom dan te anzir chianga nga state hune tu te thuron pe in an tanpui don ani chanchin thar cherti topna na tlang pui covid ripui leng mek dozel dan tura in ron khom na poimo voin khan chief minister puzoram thanga kai hruin Aizawl an nei ani kolasip DC Dr. Aislar Thanglenan Mizoram le Assam ramri boruak tangthar chungchanga hailakan DDC nen an biak reng thua soi ramchunga nimin khan COVID-19 rikai thar singli sangre le zasiri somret paruk mu chu ani sarkar lai pui chuan tun hnaya COVID-19 rikai punchakna state paruka te mithiam sang da khomna pol atir chuti zong chu chanchin thar kan puan thei chu ani